Hakini kisngi wakat ni emkam poisanem emkam ne hewo thapki thapkre bon bha na perdi yong I wabo ye ni ijingkali hejing mu jing prakhat yong I nei bha tang ka krem nei won uyo poisa uthapkre nong lada to ka wadang dei duk usu poisa we ma dei wa em poisa pathan ka te utho kre hika monong te ne ka janmet hagani ka khubor kwa open snyau chapi yakam ite ijat kre iwa yi phi uthap ne yele klem e poisa namo without investing a single penny we ite to ikre walaj hakawi ka organization wa em hashilong te ki yi de ki post walaj we kat won tali te ton ab yagni ka khubor hadu wa kut khnang wa yo tip iye wa sakhet te yo krum de open slam ton sdangi chaki khubor kawi niki NGO ne direct marketing organization wa em hashilong da em kam jhan ko san phawi ngut ki nongkre wa chanrang wa kan thai ki post wa like to assistant manager post divisional manager post wa branch manager post ki wa kwa wo yale ye ni ikre yi ki u face interview la ra cha jet ne pass phi ka interview daw yo phile ya ka training ne isikai wa makna kam wa so san banai ki wa yi wo yale ye ni ikre to ki tu ki wa da pass ya ka class 10 ne matriculation hadu graduation hapo ka training daw yo phi ka incentive wa bonus kam ka kama yong phi ka wo chong he kre chitom yong phi hadin wada dep ya ka training daw yo phi ya ka tulop ka wa duna ya le phausan hajar tangka chi banai we to du itele daw yo phile saka bonus chi sin chis ne man usnem te ka tu wan u ya kalami he yeto wa ka office address namo itha wa em kani ka yung kre kam ite to hashilong percha ka malki point hakaluti wolai cha lower lachumir hakajo ka building wa em ka Grace Academy Secondary School ground floor ki wakwa wo tibenia chaphang ini ikre we ki wakwa le wo apply ye ni ikre ye phi u phone ne WhatsApp hakini ki phone number lada kwa phi u WhatsApp ye phi u WhatsApp ha uni u number khande len ron ro san phra le nor san lada M1 ki wakwa u phone ye phi u phone ha uni u number khande nyau so san iwi phra le iwi san te du kini don hi ki wakwa open snyau chapi ladam pu emu de phu subscribe your new channel snyau pha ye subscribe khnang wa yo ten cho phu yo yi khu bor wa em kam khublei chibon